Чындыгында жүрөгүм шунчалык эзилди да, көзгө жаш тегеренипчи. Сен кандай улут болбо, ким болбо, Алла Таала жүрөгүңгө жылуулук салып койгон болсочу, ага эч ким ага тоскоол кыла албайт экен да. Видеону көрсөңөр, шунчалык жүрөктү элжиретет да. Жана нацисттер бар го, улутчулдар. Ошолорго жөнөтүп койгулачы. Биринчиден адамбыз да, эң негизи биринчиден адамбыз. Barıp gelsin Cuma'ya. Vay. Kim geldi? Yine apam kepti biskiye. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kandes. Opo. Yaşlısınız? Kudağa şükür. Özün giriyorsun. Yaşlı, rahmet. Kalkta giriyorsun benim. Biz değil. Men başı yani bir yalar ketip kalıman opo. Aynen. Kandes, hoş göpsüz. Hoş görsüz. Özün giriyorsun. Ha, rahmet. Bakarsın. Ha, rahmet. Hiç görünmeysen de. Abi kaçan girdiniz hazır? Hoş geldiniz. Ağzı dilinde. Cuma. Bilmiyorum cumartesi. Bir belki altında kal. Yok mayli. Bak, Namazdan kaldırmayı var geliyor. Oturup durun ya, ovqat qiling. Shirin ovqat qiling. Yeb turgunlarcha men yugurib borib kelaman. Ha? Bir tasda bizlarga borib kelaman. Oturup turing ya, ketib qolmang, bo'ptimi? Hop. Bo'pti. On. Allohu akbar.